वंगो 6 गते शनिबार यशोधर महाविहार बु बाहाया दिगिछेया पुनर्निर्माणको चागु लस्ता शिलापत्र नापनाप दिगिछे उलेज्या यागु ख बु बाहाया दिगिछे वंगो 2072 वैशाख 12 गतेया त फुखाच बामलाक क्षति जुगु ख चक्रसम्बर व वज्रबाराही आजु अजिद्य विराजमान जोयाचंगु उगु दिगिछे हाकन जग निसेहे निर्माण यागु ख विक्रम सम्मत 2076 साल फागुन निसेन्यागु पुनर्निर्माण ज्या विक्रम सम्मत 2080 साल जेठ 6 गते कोचागु ख दिगिछेया उलेज्या प्रतिनिधि सभाया सभामुख देवराज घिमिरेजु याना दिगु ख ज्याझोया सभापति यशोधर महाविहार बु बाहाया नाय फाजु बाबुराजा वज्राचार्य जोया दिगु ख उगुज्याजुले थिथि बौद्ध विद्वान त नापनाप प्रतिनिधि सभाया सभासद पिन उपस्थित जोया दिगु ख